No fai atu I me lewa amata I le tausanga le nei. O le tapenanga o le loto I fale o me tapena I meta o mafa a onga. So atu ai mal tapenanga o fale ai, o mukuka, o ipu, o spuni manaifi, o mea mafa pena, tapena, tausanga fau, kick off. O le whaamnino ina lea le li pa le mia, la aulia le maali toa le uatea po la taivao 4C Schmidt. O le fuafuanga le malo mo le amata lia ai o le tāpina ina, ma le ngao si eina o mea aitau mafofana wa o ngale atu nuu. O se itu na nga iai le talia le taita le malo, ina ua fesilingia ilana whaatala noanga ma le autu stala le nei vai aso. Ta ua le li pa le mia. A mata maila ina ia o ngā mata, sa primary, secondary, ia o maana le tausanga, ua fua uma mena ina tapena e vai. I lea whaatala noanga na ia whaamautu wai, hi tu ainga mea aitau mafa o le asaunia mo whana wa onga. O le whaatino ai o ia fuafuanga, ai maiso le autu moni o le nei whaamoe moe. Koko esi, supo esi, wha ausi, tau folo. E reto I aini tātou mea ai e lau nei ta meti reto poi wha mai le pisi. Miki, masai mingi, ma vai moa, ma chips. Kako woi koe wha fo I le mea. Fai leo mukuka, fai vegetable, fai supo, fualau aina, fualau tau mawhamata, tau mamafa sao fo fai le lei lau, fai le lei mukuka, tapena, oi fai ya. E fai rei tu malo, oi fa umal parents committee e kuka mea ia tamaiti. Fai le o la tau whanau, e oifo la tau whanga ma vai fa le lei. Whamanino fo e lana fionga. Mal bloketi. O le bloketi whauak. O na sauale o le tupe ia alu sao ai le tumalo. O le tumalo ala e whatamala. Ia, ele anga mea ia lato whana. Al whamoe mwele nā leta pena. O le tausanga atoa nei leta pena ile anu whali. Taun tātou kick off le tausanga fau. Ian tātou whapelole. A o ngā mata, ia, this is our breakfast time and our lunch time and our school time. O se tasile nei o ana avatau o le vaenga whai le whaatotua I le atua Samoa o tasi, po le whainga maa lolo tu lai mai le foe. Whaasino tonu le ni se o fuafuanga moa o onga, whaapea I tu e sanga atia e ai o langa o tamaiti a onga, se o lava I tupulanga talavou. O le nei wha moe o le atau mawhai le Italia tu I le whaatupula ia o le numera, o e maua I wha mai le pipisi to tono Samoa. Isa iliringa le tātou leitio, le Radio Samoa na maua I wha maumaunga, du wha atasia e le Global Nutrition Report. Manisio li poti, le wha mauina mai le tausanga lua fesfum le iwa nga e le tausanga lua olua tolu. Pe ama le valsu tasi pasene o tangata ua maliliu I le wha mai le pipisi, po le non-communicable diseases. Ma o Samoa o le tasi leo a tunu olo mawalunga I le nei wha awhitauli I le lalangi. O a afianga tele o le vaaya lea o whanau, mai le sefulu ma le tolu tausanga nga le sefulu ma le 5 tausanga le mātutua. Ua whamauina le maua I le tino puta, po o ua overweight. Fast food tolu tesima le 5% o whanau tama, ai 5 sefulu ma le 1 tesima le 10% o whanau teine. I le whamautu mai aia le li pa le mia, le tāpena ina mai sauni ai o ia mea ai tau mafa mo whanau a onga uma. O se whamoe o le aonga tasi ma tau mawhainga le mataanga luenga le soifua maloloina. E peo na iai fo I le pōkalame wha awau, ua whaingoa ina o le Grow the Colours of the Rainbow. O lo whaipa anga ai ma le mataanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva, ua whaingoa ina o le Samoan Agriculture Competitiveness Enhancement Program. Whaatu peina e le whale tupila la langi po le World Bank. A tono se fuafuanga le leifo I lea ina iesanga una ia ai le soifua malolo ina le lei o whana wa onga. Le tau mawhaina I lato nei o whala au aina ma mea ai pāleni e peo na o lato langi ina le pese Eat the Colours of the Rainbow.